mwese abakunzi ba Rwanda Actions, tugiye kubagezaho uburyo bwo gukoresha interinete y'ubuntu. Twihuse, uraza muri telefone yawe, telefone ngiyi unabona na application zose ifitemo, uze ufungure data, numara kuzifungura ujye kuri Play Store nk'ibisanzwe, tegereze gatoya ifunguke, uze hano muri search, numara kuza muri search wandikemo RJC Tano VPN cyangwa R ngufi na J na C Tano VPN. Murabibona ko ari iyi ngiyi isiza hejuru ku mwanya wa mbere, uyemezeho. Numara kuyemezaho urahita uza kuri iyi ngiyi ifitemo akabara k'umutuku mu ruzi ibanza, uze uyemezeho, tegereze gato. Numara kuyemezaho ukore install, uyesitare muri telefone yawe, tegereze gatoya ijyeho. Urabona ko iri gutera, igeze kuri 43, irimo yesitara. Nimara kwiyesitara nka kuriya, subira inyuma ujye muri application zawe, ngira ngo murayibona ko yamaze kugeramo, ujyeho uyifungure, tegereze gatoya ifunguke. Iyo imaze gufunguka iba imeze gutya, wemeze OK, wemeze Later. Nurangiza urabona hari hejuru handitsemo ngo auto select server, uyihorere ntugire icyo uyikoraho, ahubwo hariya handitse ngo direct wifi mobile data, ugende uhemeze. Numara kuhemeza, hejuru muri search ugende wandikemo igihugu cyawe, urugero nimba uri mu Rwanda wandikemo Rwanda. Numara kwandikamo Rwanda uze wandike cyangwa se wemeze kuri hano handitse ngo Rwanda Airtel 3, iyo ari yo yose kuri iyi ngiyi mureba yanditseho Rwanda. Iyo uyemejeho interineti irakunda. Urugero yenda twebwe dufate iyi ngiyi yanditseho Rwanda Airtel 3 iriho n'akantu k'umuriro, tuyemezeho gutya. Nitumara kuyemezaho tuze hano kuri DNS, default DNS tuhavivure gutya, tugaruke dukore hano kuri save to save. Niturangiza icyo dukora ni igiki? Ni ukwemeza kuri start byonyine, uraza uhemeze. Urabona ko hahise haza stop, ugaruke hano wemeze kuri OK, ubundi utegereze. Urabona ko itangiye kurodinga, hahita haza kano kantu k'ubururu. Kamara kuza ugatangira ukagenda ugasubira inyuma, ukajya gukoresha interinete yawe ku buntu 100%. ni uku nguku bikorwa. Ugerageza amahirwe, wajya kuri za YouTube, wajya aho ushaka hose, icyo ushaka cyose uhita ukibona mu buryo bwihuse. Wacuranga se, ibi byose, aya mavideo yose aravuga. Reka dufate urugero example. Iyo wemeje nka hano nko kuri iki kiganiro, bihita bitangira kuvuga, ariko urabona hano batangiye kwamamaza skip
Oromide hahita hatangira mbere yuko amajwi dusesengura ibibereye mu kibuga none hambanje kukunenga 100%. Nite ku byo watangaje mbere yo kuza kuri stade. Ni gute wifata ugasohoka match itarangiye? Umuntu kutsinzwe. uburenganzira bwo gukoresha iyi interineti ku buntu 100%. Murakoze cyane rero, mugubwe neza kandi turabakunda kuri Rwanda Actions. Mugire amahoro y'Imana.